Jeremia bung khat chang som le chang som pakwa ente azung pot chwa ka nam thluturte ti thetur le pai thluturte din thatur le phun turte in voina hian namte chunga le lalram te chunga ka da tak che hi an ron be huai yang cha ma se an hne lawang che chan chuak tur che in kom pui tla tang che lalpan ati Zoram Khovar YouTube channel lo thlir tu te chibai vek ule kan lo soito thinang khan he channel hi subscribe turinemo share comment le like turinemo tuma kangen lo chawa chu in thu indu thanna ni subscriber nga likers le viewers nga share tam tilam hi kaboina ni velova YouTube hi sum siam nan ka monetize velo hrimma chuwangin quantity lama hi chon thanhem kangai lo khop mai chu tiang ani awang chuan comment po ka du tui khopa han chiar thadan dan ula chu in hrathiam mayang height user da ngai piang chu ka da mi zel bok tu ma huat zong mo tu ma lom zong mo soi ka tumlo tu ma katlon ngai lowa lam tang ka zong ngai hek lo soi tur ka ti chu ka soi pup mai zela aden den chu deng zel mai ro se mi hring bit mai ven le ti lom tum hi zong ka pai zong ani ve tlatlo chuti rualin mitlem te ka channel min lo hlut sak tu te chunge ero ka lom tak zeta lom thu ka soye ka social media account Facebook le YouTube hi pathian lalram ze khel ka timaya Zoram Khovar le pathian lalrama negative le opposition om theilo puitling vek kanito boka ka sei om zia chu kan khathiam mayang chumo ole kan thupuya lutongo hei kan hiat thewangin tun laya Sakawrtuichhun Kawng Siam na thalo lai engemoza chu kulpon monitoring in kan ron cover to thina na hi avai na chevek kan tilova a chelai te ero kan chief minister pudu adu angin kan ron ti viral mai ni chief minister thu anga ti kan ni chu ama ero chu hetianga kan lo monitor hi du lovin ZPM general headquarters chuan press release belchian do lo zet an siama social media ZPM party hole bill to MLA TBC ven chunga le local council te chu ron insawi mam an tum ani tin kha ZPM general headquarters PR kan react na kha YouTube kanun dale to boka engponi se Sakawrtuichhun Kawng Siam na hi contractor lem lam tangin an MLA le local council chairman te hian soimam tum viau thin ma sela a khomi puite abik takin kong pui ana cheng te hi a that lo chu a chiang ber tu te anni cement na reng chu kan riat thawangin thatur chuan tui pek that an ngai ema chu curing an tiani nima sela Sakawrtuichhun Kawng Siam rigid pavement hi a khotlang mi puite min khil dan chuan contractor lem hian tui hi a pethalo ema tui in dai lo chungin kong ana cheng te hian an thei angin an lo theve thet chau ani kan zuk monitor chang te po hian veng mi puite kan kom fawa an lung oi mo lo ani kan video ma salama an mani soi ngei te po kan ron pholan nual to kha hetiangi Sakawrtuichhun Kawng Siam din mun ani awangin veng mi puite po in tlo fo turin min ngen thina hetiang hian min ron ngai event saklovin social media tlang aulo ni ula chuan a chetel telanga nima sela hetia in out chuak hian thui tak kong ro asut kan be sei that ani min ti tu te po kan tong fowa tin phone te po zuklo le zo tura min ngen te po an om ani tuna chuan ammalama kan la soi ngai lo kan soyanga chu Sakawrtuichhun Kawng Siam hi a thalawani ti a chian na chu uai me hruai tu te local council MHEP le MUP all NGO hruai tu ten chief minister po an lo mu hial to ani kumin sangni somni panga April ni kuwa ni lai ni khan Sakawrtuichhun uai me hruai tu tele local council tele MHEP hruai tu te chuan chief minister an huni MUP hruai tu te ero chu upato em wanga ni nge kalve thelo ma se an mingero chu an sign ani hetia Sakawrtuichhun khotlang hruai tu ten chief minister an han mu hiala chan hi Kawng Siam dan an lung oi thei ngang lova tha an telawani hetiang mai maya Siam chun zom zel ai chuan Kawng Siam hi ti top mai se ti hialin all NGO le local council hian Siam an hmuni ka soinon leang he Sakawrtuichhun Kawng Siam na hi
tra an ti lo em awangin Sakawrtuichhun local council le NGO rang roi tu te chuan kumin sani somni panga April ni kuan ni lai ni khan chief minister an hu heta hian pudua chuan hetia Kawng Siam laklo lai hanti top rungot mai chu buai thaka tia chu wangin ENC PWD muturin thuron lo pe ni ama ero chu khatia local council WML NGO tenen khotlang thatna tura ma an la kho dial laya thok le khata a phat san zong le akal zonga local council chairman achele ta thut mai hi Sakawrtuichhun NGO te hi abara khai viawin hriat hiam harsa anti viaw po arin oma tin he Kawng Siam quality rachiang bertu khotlami puite ngai dan po ani arin omlo viawani kan zawai kan hriat thawangin mizo Christian in chal ho politics khel dan te hi anten om thin khopa sumle ther hlo ilo mangin anin leizung zunga khatia Sakawrtuichhun khotlang roi tu ten lungrual taka Sakawrtuichhun kong thatna tur dua Siam an mu nu loka local council ama loka Kawng Siam na alung oilo an han lung oi thar le thuta na thalo an ti kha tha an han ti le thar thuta athok tu contractor lem lama an trang le thut si hi thilmak atlingani ti chuan local council chairman hian an soi mam le ta vel mai maya chu ZPM party YouTube channel a tepo an han post ta vel ani kha kan chang chen oin kan chiang kuang lo viawani hetia Sakawrtuichhun NGO rang hruai tu te kal zonga local council chairman an chele thuthi achane nge niang sum therlo engber nge niang nge ni Sakawrtuichhun bial tu MLA hian local council chairman hi arukin alo lei man ringam ni nge contractor lem hian suma pezok em ni exact nge pekang heng zong hi ngai tu thamatlingani YouTube pa ZPM General Headquarters press release karon reakna khan Sakawrtuichhun local council hi ZPM local council ti in karon soi zawa nima sela ZPM local council nilovin Congress le MNF thok ho local council aloni zok le nga la amak tul mai engpo ni se kalphung thara hi chuan thil fair lo lutuk le thil dik lo piang hi ZPM ho ti tura da zelna alen to awangin kan lo resual pal ani ti to mai ngo MNF local council chairman in ZPM local council chairman soi om tak asoi myo mai sia Sakawrtuichhun hian opposition local council MNF le Congress changkop an neya ani hi opposition ani bok nen khotlang in kongtra an nei theinan theitop chuatur an ni line ruling lam contractor lem lama an changle thut mai si hi amak em ani kong hi athat theinan na taka sarkar le department le contractor lem hi nor turan niya nima sela Kawng Siam na thalowa lung oilo thok le khata lung oi thut contractor lem lama an han pakai le thut hian ngai tuana ati thuya soi tu ang khan bial tu MLA hian alo le man nge contractor lem hian sumina vom zok ti izona asiam lo theilo ani he thil thenga changa hante hian Sakawrtuichhun bial tu MLA le local council hian Sakawrtuichhun mi puite hinge andu sakzok he contractor lem hi hei po hi zona poimo lutuk ani bial tu MLA le Sakawrtuichhun local council chairman hian Sakawrtuichhun an mangai tak ani chuan na thalo chung chulmam phe tum hi atul berem ni ole hetiang aloni ta ka ro chuan Sakawrtuichhun mi puite he thu hi kan cha lo tiang chu tuna in MLA le in local council te kha voto re su an mangai mi alo chewani kha thu nei na an chan theina an mang tangkai mai chewani man ruwa a mai an mang chew ani ti hi alang vek to ani lom ni ka thu cha chew hi mimal in beina ni lova party in beina ni heklo system diklo le na thalo beina ani zok ti hi milo hria sak donia party in beina ti turin eng party mi ma kani velo MLA ni tumpo kani velo du pok heklo tin politics hi ka khel velo hrim pathian tir zoram tlang au mai kani tin pathian thu in kan ram le namtan ka au zel bukang chu wangin party mi ho soi ain ka soi hi ring zok ro veng do thei tak in ni nakha chung tlak nan chau an mangani hi poi ka ti pui khop mai chau chu wangin tu na in MLA le in local council te kha vote lak ani to lo ti hriaula Sakawrtuichhun khotlang mangai tak tu mi thadeu MLA le local council in la nei mayang duang chuan
party mi hrim ni to lo sela party mi re reng tu ba rin takan lo ramlen nam that na tur aya party le mani that na tur ngai tua vek mangai tu der vekan ni het hu hi Sakawrtuichhun mi puite du sak takin ka cha chawani tin Sakawrtuichhun mi puite ka cha hi zoram pum tan po a ka cha ani ngal bok Sakawrtuichhun thil thleng hi zoram zekhel na ani mi puite harang u tin ani le he Sakawrtuichhun kong siam na hian khoya nge Mizoram State Project Monitoring Committee hi an reng nge opposition ho na cho an monitora ruling lam na an monitor ve ngai lovem ni tin khoya nge strict taka huisil ham tu tur an soi wal upa council te khanom tin an soi vulchuk super Siam na chia ti viral zel tur min cha action an lo lak zel tur thu soi tu kha khoya nge tin engineer ro da sai lo hi project monitoring secretary tang khan lo ban lo se lo la reng se Sakawrtuichhun kong siam hi hetiang din huna hian adingangem zona kan nga hle ni Sakawrtuichhun kong siam na endik tu tur chu technical mi PWD anilovem ni design le estimate ang chia tho ani le ni lo te ani turang takin thataka tui pe curing ani le ni lo te thlengin PWD engineer te hian thu an nei tur ani lom ni enga tinge he Sakawrtuichhun kong siam endik na hian technical lam thil engma revelo bial to MLA local council chairman te an tong zu zu alaya PWD lam mi thiam an ngoi tir tlat technical mi te ka an hupsak emni Sakawrtuichhun kong siam a hian engineer te thu nge lal zo contractor lem thu zona tamani zona atam lutu chuta technical thil poimo tak RTI a zo tur kan la nei nuala nia video ma salama kan ron sai tawang khan kong hi a chevek kan tilo a thala de po a chevek lo ti kan soi non le ni ma sila kan chief minister min changin ta thalo lai kan ron ti viral mai zo kan ni kan ti to kha tin kulpon monitoring hian na hi an tran ma dei to atangin kan zu khli thai fowa a hmuna cheng a khotlang mi tu ma in kong siam hi an faklo tui an pek that lo zia hlir ani min lo hlir thin ni tin kan chief minister hian na chia chu ti viral zel turin min cha ani kha tin kha ba ga khan contract na chung changa abok pudwa thil soi poimo tak a oma chu tu na Sakawrtuichhun kong siam departmental works lem nen hian in kung ka ina thuk tak an nei mel rio maya chu ilo thlir le lokang u Sarkar chan chesa ranin contractor te du sak ranin contractor te lok na su temve du na avangin chantlan du na avangin contractor lama supplier lama officer tam tak kan trang thin hei to brose kan sarkar nuwa contractor lam ham thatna rongkai agreement siam anom chuan action kan ladon hi are maktu ole kan CM pudwa thu soi hi that takani thatak full support ka pedi asoy ang hian tuna Sakawrtuichhun kong siam na po hian contractor lem lam tang chat an omni na riat pudwa soy ang hian Sakawrtuichhun kong siam na hian contractor hlok na chu temvedu an omnin alang tatlat pudwa soy ang hian a hlok na chantlan du na awangin contractor lem lamatang an omtlat ni na riat kan chief minister soy ang hian contractor du sakranin emni Sakawrtuichhun kong siam na thalo hi soimam tuma bial tu MLA hian tran akhona sat em mantrang alotel tam viavem ni engzat percent chiang e veang 5% emni 10% emni ti thlengin ngai tuana omlo thei talawani hi a e kan tilo ngai tuana omlo thei lo kan ti mai ni heti taka hen ha tho thalo chulmam tuma bial tu MLA aphusa chiam mai hian ngai ati thalowani in thana sen so mulen lena chance melwang ani angem ti thlengin ngai tuana awak vel ruai ni heti tak maya bial tu MLA lo phusak dan hi Sakawrtuichhun khotlang mi pui lam tang zong chu ni sela chuan angai thatha khopang aro puanga alom ombokang nima sela khotlang ruai tu te po lung oi lova chief minister ber po an hu to laya contractor lam sai lu tu khichu ngai atha theimul lowani bial tu MLA chuan contractor hlokna tur ain ama vote ling tu khotlang mi puite thatna tur angai poimo zok tur anilom ni ngun takin longai tu ave te u angai thathlak mi aloni
mi mala in be hi ka ti ngai lo ka du ngai mi lo ani thu thlung lama po pathian thuwa po mi mala in be hi ka du lo kal phunga systema thu thlunga in be tu mi mal nu na ni lovin chu ti rualin Sakawrtuichhun bial tu MLA hi prism hun lai le opposition anni lai po aram ta na thil dikle thil tha du ma mi ngai ani nima sel an han ruling ve me ero chuan vatok dang anglik an lo ni emni ti in mi puite kan in zor lo thailo ani hi in be na ni lovin tuna hian ngen na ka soidu prism atang to a corruption le thil diklo dongam khoi sen thin tak Sakawrtuichhun bial tu MLA hian he Sakawrtuichhun Kawng Siam na quality ai ma in he Sakawrtuichhun Kawng Siam tu na mu dan system anar hi adikem ti te hi endik masangam sela tin ka nge na ni he Kawng Siam ha thok tu hi register contractor aniam hetiang na poimo lutuk thok tur hian contractor license anei rengem qualification le experience aneyem engtiti a he contract na hi thok ve ringot nge ani dan ang thapa he na hi mu ani em dan ang thapin he na hi atho ani em kal phung thar nen ain milem ti te theng hian endik masangam sela chumi zo chuan na quality hi endik le chau jok se chu thil ti dan tur dik tak kal phung thar dik ani nge yang chu Sakawrtuichhun bial tu MLA hi anginin ka nge nani engpo ni se heng central UAMA ti te MZP ti te prism emo NGO rim politics khelna na mangho laka hian mi puite kan film khur angai ni chin dok lakte anei le hala sum do na politics fek ani paber te po hi relo te an thau kung se kan chief minister tuna pudwa thu soi toy te thazet kan ngai thak ta kha han tui ni lok ila khotlang mi puite ta na thatur le ramle nam ta na thatur aya contractor te hlok na tur du sakzok officer party mi le politician ho hi zoram melma mangai tu der ani kan chief minister tuna pudwa thu soi toy te thazet kan ngai thak ta kha han tui ni lok ila khotlang mi puite ta na thatur le ramle nam ta na thatur aya contractor te hlok na tur du sakzok officer party mi le politician ho hi zoram melma mangai tu der ani chowangin sa ipuan sin na jong te po hi ching he baram vun sin lek alo ni thei bok ti riang u ninavi challenge kan tia chumi amzia chu ninavi ti ang khan kan ti ve thei ti na emo ninavi ti airo puizo khan kan ti thei ti na emo ani ninavi kha chuan an lal ber atanga an ran thengin sa ipuan sinin an sim asin an sim tak chowangin tu man an deu solo ninavi challenge khan enga tinge mi tam tak deu so a hlo kan ti chuan simna mutur aum ve that lo ni la mola sa ipuan sinin kan tong traya nima sela sim nekin open tender lemle departmental works lemle supervisor lemte apung luai zo sual anti punglek ani amosa bungli changlia bethela chon local ula bo chero u gilgala chon local ula bo chia ta ti pung ro ti angkhan la mola kan ni ne vi challenge khachu sual ti punglek kan ni ZPM kan sarkar chon contractor in contract na athok leng ti dur ma se tu na po contractor ni lo contract na tho wangin kan buai luai ani lom ni khonge sim na chu pathian in zorami atak taka sim turin mindu zorami hi pathian in min ko mek ani sim na nun nen I chang u kan lalpa isu apo in sim ro u van ram chon hai to eti kha heng open tender lemte departmental works lemte supervisor lemte contractor ni lo contract thote heng zong hi ring lo mi vai ho point anti du lo anti ngai lo ani danangin anti mai ke ni mi zo Christian in ti ta tan lek phei chuan ati chi hi ani lo hrim simang u chuti lo chuan pathian lal rama kan lu thau lo wang ke po ka bang big lo ka ti fo kha mi tha ka ni lo ko ran le khotlang ming thana po nei lo sual kong lo zo ve repto lok able jail bang po zuto mi sual dam le mai ka ni chuan tur eng ma ka nei lo nang ni ain ka thabi lo ti ha chiang ber tu chu lalpa le ki hi kan ni restricted tender ha tho po ka sim to zu in ka sim to zu le muam thleng in ka sim ni ma sila ka tha ka ti chuang ho lo ti chuan pathian in min tira
ka ave mai di pathian lal rami anai to ani har ila in de thiang limila simang u kan rama hian krista lal ram kan din nge ngai pathian chau lal ber ro se kan ram le nam tan hian eng party ma hi an thalo congress mnf zpm ani nang vek tin political party system hrim hi athalo tu tan ma athalo in chung ka tan pona thami alo he nang ma tan pona thachong lo party mi ni mala itana thachong lo ko han tan pona thalo ramlen ham tan hina thalo party politics bol lo tak hian kan ramlen na mi a hmek ti hria ila mi puite harang u pathian lo chu lal dang kan nei tur ani lo zule rui lo ain party politics hian kan rami a hedai to zok ti hi i hriang u ramlen na mi kan veyani a ram hi siam kan du tak tak ani chuan party politics tel mi lovin niro se mani tana ham that na tur be sei let nei mi lovin niro se mani masiala tel lovin niro se party politics si ram siam na ni lovin ram ti chiat na ani zo political party zong i boom mang vek mangai tu der vek anni mani in hal ral chung zela pathian lom tlak le pathian du zong le pathian thu ang zel chawa kan kal hi zoram siam na tur kong om chun chu ni mi tu ma in pathian thu lovin ram hi an siam don lo an mani din mun bak an siam ngai lo zoram hi har lul to tengu tin hei po hi hriang u hun thim lo theng tur thim thua ani na hi alo la khen man lova sang ni som ni pariata khian kan la in thang man lo ani a party sarkar bok kan siam le thoni chon mi puite thiam lo liao ni tawang kan in bum tir le tin ani mai party sarkar thak sik emo pol thar din le ringot thin emo po hi zoram siam thatna tur ani chuang lo pol ti hian min ei chemek zokani he kan zoram ar ma tiat le ka hian mi hing ui hum zat le kan chenga ko han pol hang po za don lai kan ani lalpa ti vek chung si hian kan in ngei hlom der silo garin ti ko han mi em ringot maya lalpa tin da zong chu van rama an lut lovanga kapa wana mi du zong ti tu te chau an lutang kan lalpa isu na ti kha chawangin mi zo christian ho ko han bel tha tho zi nga hian van rama lut tur chu an tlim khopang pathian du zong ti tu te chau van rama an lut don kan lalpa hian asoi sual ho lovang ko han po hetiang mai kan ni si chuan political party telak phei chu be sei abole zual ke ti alal na le thunei na in chu lui vekan ni an zia om velai ber chu opposition an ni lai chau hi ni mai an han ruling chero chon danglam na eng man nei lo chowangin kan political party ve ho hi chu opposition a om ngar sela an tan le zoram tan hian a thaber party system hi gospel camping angani gospel camping boy kan that pui tolo om ziam tolo ni ma sila athang na tur dang kan nei silo awangin kan lati ram ani hi ra ero achua tolo tu tiang bokin political party po hi zoram hian kan that pui tolo kan chia tel main athang na tur system dikle tha pathian du zo kan ngai tu ngai to pathian lal na thuthlunga harni ira chuan democracy system hi hoisanin kan lalpa i suazir tir na angin ram ro rel na dik kan nei dei to turania nima sela kan harmol silo ani hi ring tu ten kan buai pui tur chu democracy ni lovin democracy poni bok hek lovin kingdom le democracy in kal that anni kingdom chu pathian lal na ania democracy ro chu mi pui lal na ani khoi nge kan du zo khoi nge ring tu te than zok tur chu in the christian vmm chung si hian pathian thu kan oi boxi lo bible zirtirna kan zom du boxi lo chuan lam dorom te kan siama pathian thu aya political party thu le ko ran committee thu ngai poimo zo kan tam emai zoram hi chu abedon thakani tiro han soi thin ma ilamo sim tak le har tak kan tum miau si lo awangin a solution kan ram dam na turam chun chu thim thua ni na hi ani kan tile lo thei lo thin ani pathianin
ka zol nei te ram chan ro min tia man lai kan nam zol nei te ne na athu da kha hum hal ta turin thu min pe ni cho wangin ka chan zel don kan ram le nam ta na pathierin min pek man lai kan nam zol nei ho khan lalpa thuan kengani ti i riang u kan poi sak lo vai chot kan la chak lo wang lalpan he kan zoram ati tur te hi azol nei te ne na kan ariat tira apuan tira ni khang man lai kan nam zol nei ho thup won te kha kan pom emo pom lo emo alo theng dik zel tin an khil lo wanga lo theng dik po ani lo thil lo theng tur pathin a khriat tir an khil lok zok ani zoram hi lalpan min ko ani kan ti fo kha presbyterian chok min ko lo baptist chok upc chok min ko lo aram an naman hamin min ko ani hun thara khongai na chanchin thani to lovin lalram chanchin tha puang turin zoram suana le bolhlo na hi athian fai zik anga min ti thiang lim don ani ti chuan zoram pum hi krista lalram alo ni to anga par ti ro rel na ni to lovin zoram ro rel na hian pathian lalram alo thleng to cho wangin chu hun lo thleng tur atan chuan in buat sai ila anai to harang u simang u in ti thiang limang u Zorama hian lalpan bulem a clear rang don ani